Hi guys! It's me again. Mayroon akong bagong ituro sa inyo ngayon. Gigrant ko na ang wish niyo. Which is, walay makapugong sa imo pa. If ganahan dyan ka mag-makeup and your budget is just like this. Let's try this. We don't have any budget for brushes. Why not use our hands or whatever is available, okay? Number 1, sobrang puti. So, tinry ko na lang tong second. Medyo dark siya, no? Or, I don't know, let's find out. Kasi minsan, pag naka-makeup ka na, okay pala. All-in-one siya, two-way cake. Meron siyang own sponge and I used it already. I have an extra sponge that's clean. To the powder, to the limit, to the wall. Joke lang. Yo, kaluod. Humanatag powder. So, wala na kayo makita ang shine bright like a diamond. Pwede na mag-eyeshadow. Ever Bilena. Ganahan gamiton ha. Ganahan ko mong try ani. Yan, naka-highlight na. Kaning brown na lang. And then, afterwards, pwede na tayo mag-eyeliner. Well, it's Maybelline again. So, karon magputang na ko, mascara. And then, lagyan ko pa ng white. After kilay. This is from Nichido. Minsan, ang mga lapis, pag madiin harsh ka ay kilay. So, for me, much better na butangan na lang ni mo product ang brush ni mo. Butangan na lang kong product ang brush. So, layon na lang ni mo imong kilay. Wala ko yung napalit na contour. Well, since naakay color brown diri na eyeshadow, ato nang i-try it gawing pang nose line. So, kaning sponge na akong gigamit, sa pikas lang, ako na lang na siya i-dab. And then, pang contour po, mo lang gihapon. So, marganahan ko aning try lang na to. Okay man. And then, mag-powder tayo ulit. Kanina ang next, every Bilena po. Kanan kung butang na lang sa lips. So, pwede di ay ta maging gwapa, masking barato ang imuhang mga products, right? So, ako sa inyo guys, ayaw pagpugong na dili mag-makeup. Salamat kaayo!